Amakuru arambuye ku byo Shema Fabrice akurikiranyweho umuvugizi wa RIB noneho yabaye nk'ubivuga akuraho urujijo rwari rumaze iminsi ruriho hibazwa ngese uyu muyobozi mukuru wa Ferwafa Shema Fabrice yaba ari kuzira iki. Aho yavuze ko ntaho bihuriye na Ferwafa. Dr Murangira Biteri avuga kuri dosiye ya Shema Fabrice. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biteri yavuze ko Shema Fabrice uyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa aherutse gutabwa muri yombi ibyaha akurikiranyweho bijyanye no gutanga sheke itazigamiye kandi gishingiye ku mirimo ye bwite yakoraga ku ruhande idafite aho ihuriye no kuyobora iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Shema Fabrice yatawe muri yombi ku itariki 11 Kanama 2026. Amakuru yahise atangira gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yahuzaga ibyo afungiye n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Hari n'abatangiye kuvuga ko hari miliyoni 800 z'amanyarwanda yaba yaratwaye muri FIFA series iheruka kubera mu Rwanda. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biteri ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru cyerekaniwemo abantu 18 batawe muri yombi kubera gutanga ibyangombwa ku nganda zikora ibinyobwa bituje ubuziranenge, yavuze ko icyaha Shema Fabrice akurikiranyweho nta sano gifitanye n'iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda yayoboraga. Ferwafa ati akurikiranyweho gutanga sheke itazigamiye. Iperereza racyakomeje, ni sheke ijyanye n'imirimo yakoraga kugeza aho nta kindi twatangaza ndetse haveho n'ibindi bintu twumva by'urujijo abantu bamwe batera bavuga ibintu bitari byo. Ubu nibwo butumwa bwemewe, n'imirimo ye bwite nta ifite ihuriye na Ferwafa. Icyo akurikiranyweho ni sheke itazigamiye n'ijyanye n'akazi ke bwite. Ubwo ibyo wenda yavugaga byatezaga abantu urujijo mu kuba hari amakimbirane Ferwafa imaze iminsi ifitanye na APR FC mu bijyanye n'imicungire y'uyu mupira wo mu Rwanda, kuko hari n'ibaruwa APR FC yandikiye Ferwafa mbere y'uko umuyobozi wa Ferwafa afungwa, ndetse byari binateganyijwe ko ejo hashize bazahura bakabiganiraho, gusa kuko adahari atari mu maboko ye byabaye ngombwa nyine ko atahaboneka. Nahoze numva bavuga ko uwamusimbuye Maître Claudine ari we uri buze gukomeza, kuko amategeko abimwemerera ari buze gukomeza ayobora izindi gahunda zose zijyanye na Ferwafa, ari we usigaye mu cyimbo cya Shema Fabrice mu gihe wenda hatari habaho uburyo bwo kumvikana cyangwa nimba n'ubwo buryo butari buboneke kugira ngo abe yashyikirizwa ubushinja cyaha hanyuma akurikiranyweho ibyaha we ari kuregwa. Ariko ubwo ibyo ngibyo bivanyweho urujijo kubera ko bavuga ko ikibazo afitanye na PFC aricyo gishobora kuba cyatumye bamufungisha. Ngira ngo mwagiye mwumva henshi amaradiyo ibinyamakuru byinshi mwagiye musoma bivuga ko Shema Fabrice yaba yazize nyine kuba hari ikibazo yarafitanye na APR FC. Kwa APR FC murabizi ko yanditse ivuga ko itazitabira Super Cup, ndetse yandika n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bigaragaza ko uyo na Ferwafa bitabanye neza, nubwo perezida wa Ferwafa mu biganiro n'itangazamakuru yagirana nabo byavuga ko nta kibazo bafitanye na APR FC. Kandi rwose ndibuka ko na mbere yaho kuri finale ya Sekafa Kagame Cup yavuze ko rwose APR FC izitabira, ko nta nibaro y'abantu icyo gihe ntayo bari bakabonye. Ariko ikintu cyatumye noneho abantu bavuga ati Shema Fabrice aziziki, kuko muribuka ko Rayon Sport imana gutwara igikombe yabaye nk'umuntu wishimamo yishimye, baravuga ati era umufana wa Rayon Sport, niyo mpamvu agenda akasa APR FC. Nyamara APR FC yo yumva ku rwego rwo hejuru ikipe y'ingabo z'igihugu, iba yumva nta wundi muntu ukwiye gufatirwa umwanzuro kereka bo umwanzuro wabumva bifuza. Shema Fabrice rero ni umuyobozi mukuru wa mu busanzwe ni umuyobozi mukuru wa Africa Medical Supply, ikigo gicuruza ibikoresho by'ubuvuzi mu Rwanda. Shema yinjiye muri Ferwafa ku itariki 30
Kanama 2025 nyuma yo gutorerwa mu nteko rusange isanzwe hamwe n'abagize komite ayoboye aho bose hamwe bise Dream Team. Shema Fabrice atawe muri yombi hari ibintu byinshi amaze gushyira ku murongo pe. Ibyo ntabwo twabyirengagiza kuko yafashe amafaranga yose ari kuzajya abona $70,000 ari kuzajya abona buri kwezi nako buri mwaka, ubwo ahita uteranyije n'imyaka inazamaraho ubwo ni hafi $300,000 niba ntibeshye z'amanyarwanda. Uri kumva aya mafaranga ubwayo ni menshi ku rwego rwo hejuru, nta muntu utayifuza. Ayo yose aravuga ati nagiye muri development, afata abasifuzi abakura ku 30 abajyana ku 100 ku mukino bakinnye, afata amakipe. Ikipe ya mbere abonaga $25,000 aya $80,000. ngira ngo kuva ku ikipe ya mbere kugeza ku ikipe ya 8 zose zirahembwa. Ikipe ya gatatu $60,000, ikipe ya gatatu ibona $40,000. Izo zose zigenda zibona amafaranga ku gihe cya Shema Fabrice mu gihe cy'umwaka umwe amaze muri Ferwafa. Nuvuga ko yarazanye impinduka nshya. Nyuma y'icyo gihe gito yaramaze ku buyobozi, uyu mugabo wavuye muri AS Kigali yabereye perezida wayo yagaragaje rwose icyizere, icyerekezo cy'impinduka uhereye muri ruhago y'abagore, y'abakiri bato, kubaka ibikorwa remezo n'ibindi. Kandi nk'uko nyine yamaze kukubwira, ari muri Ferwafa nta mushahara afata ahubwo $200,000 yari kuzahembwa mu myaka ingahe? 4. Yemeye ko aziyongera kuzamura impano z'abato. Shema Fabrice yamaze imyaka 6 ari perezida wa AS Kigali, akaba mu bihe bitandukanye yarayifashije kwegukana ibikombe bitandukanye birimo igikombe cy'amahoro cya 2019 n'icya 2022 ndetse n'igikombe cya Super Cup cya 2022. Ibindi byose ni ukubiharira inzego zibishinzwe zigakurikirana neza. Gusa Uwiteka atera iteka umuntu, ukabona umuntu ararekuwe ejo cyangwa ejo bundi. Byaba byiza abaye ariko kugira ngo aze akomeze uyu mushinga we yari yaratangiye ndetse nabo bafatanyije kuyobora umupira w'amaguru Ferwafa.